Monica Etot aigireirie Wiyeeta bao igire na Gentrix ishikangwa na Matha Amunyoleta mogerera emwe o modo na kuhotithia timu ya Wiyeeta kuhota Alliance ya Tanzania kwe bao inya gwa kifugo. Tuna feel poa sana kupiga watu bao 4 mtungi. And sisi tumependa kupiga, tulikuwa na target ya 7-0 but ime happen hivyo. Kesho ndio tumetarget sasa tupige mtu yo bao tumetaka. Reu magacemania na Kawempe Muslim ya Uganda ire hotire mukono oya kuma guko Uganda na bao 6-5 kugera mikwajo ya penalties thutha wa draw ya kifugo gwa kifugo. Mwena-ini wa anake Kakamega ya Kenya ihotirwo bao 2 gwa kifugo na Jinja, nayo St Mary's Chitende ya hota na Kaseke. Thiini wa muthako wa volleyball ya airitu jorua cia bururi nio kwanthanze mahotire Cheptil seti 3 gwa kifugo cia 25 gwa 15, 25 gwa 9 na 25 kwa 22. Reu magacemania na St Alois ya Rwanda thiini wa finals. Muthako-ini wa rugby ya athaki 15 o mwena Laser Hill magothire St Mary's Kisubi na points 52 gwa kifugo. Where we've reached the East Africa Games, all the credit goes back to our coach Kevin Wambua. We are so proud of him. Na mu mashindano ma guthambira a Kenya nio mahotire icunje iria nyingi matongoretio ni Hadasa Mombi Gishovi na Emmanuel Donga aria mandikithirie rekodi njeru mathako-ini maya. Mashindano matigia hanyeni na marigo kureka muthenya wa ruciu kuma guko muciini wa Nguru, na Kenya ena mwihoko wa kuhota gikombe kinene kia mathako maya uria yahotire mwaka ucio urathirire. Ende ni ate nyinge ya ikombe iria yahotire muciini wa Eldoret ndigukorwo igitetera guko Uganda. Ngiribotera Inooro TV kuma guko muciini wa Nguru bururi-ini wa Uganda, njitagwo Philip Mushiri.